kono na mujarrad halaka wadugol angal wadugol mo bobojo yani ko hida noddana Allah ko duni hala faadaka kan ila yewta yimbe be fi Allah nodda be Allah nodda be wotiningol Allah gila ka bobo ya galma haka yottagol mada wonugol nyama sabu kanko ka wonno don bobo be landino tunnede makko honto itti o bobo na Omar do modi addi do hunde hulbininde o sappi bobo be honno men landota bobo honno be yewti bitte bobo dum bobo woli o inni abdullah atani alkitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إن ربنا آية جدو أولي بأنما كوجيا الله تقع الله o andini jama wondema ko o maayo ko o immintinteɗo yani dargal ngal mo tabiti e nder ɗe aya jaɗa nder ne yewtere ɗon o yewtiɓe ɗi konguɗi ɗo moftuɗi fayda buy e lasiliji diina Allah kam buy e lasiliji l'islam ɗin sabu si julde wolama korka on zakka wolama mo yewta yimɓe ɓen fi diina Allah kan fi sharia Allah mo nodda ɓe wotindingol Allah gila ka bobo yagal makko haka yotta anditi kadi tumande mi andinnoma mi jannunoma alkitaba bindongol yani windugol ngol wal hikmata e faamu hikma ko faamugol yewtere wawa yiwugol ko soomi namo ɓe o jonni ɗum ko omo yiɗi jonnude o وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كلام أكاد دون هذا يبي مؤجر جند أن بقى المنفوق من أكاد إذا الله يوكي مكدفامهم والتوراة وأندني مكدي توراة يعني وجني منه وأندني مكوني مير لقدفتر إن تجاينو دا كدي تبغون غردو ونا حقيقة تبغون ko moƴƴingol tagugol ngol tigi ko Allah tun ɓuri tagowo ken ko toon tagowo kono nde tawno ɗen golle ɗon hino nandi e tagugol Allah subhanahu wa ta'ala on wi'i ɗe tagugol kono noon ko Allah wonno ko tagi ɗum ɗon sabu ko Allah mangal ka hay'ati tayri wa mbaadi sondu Isa alayhi salam o jillayno leydi ndiyam wona loopal o muula ɗum wa mbaadi sondu بإذني الله دون كدي تايكو دونغاي أم دونغاي أدو نونا يمير غول موي أواد نونا وحيين غول مكو يواد إذا الله بنقول لدي عيسى ودا ينودو كو دونغاي الله فتنفخ وتا فيها انديم بادي دو فيها ضميرو ونا اللو بانغال كو مذكر ونا الطير elo pangal maruf to e sondu no foko goto sam ko lo pangal mahira sondu don fo mo no selli don ko don rutta ko e hay aw amma do ko e hay aw ni ko rutti dum do fo no ko hunde wotere no ka lawi don fa alqihi fa in khifti alayhi fa alqihi fi al-yam la wa awhayna fihi fi at-tabut faqdi fihi fi al-yam oyi wadumo kanko Musa ka kesu ani fi tabut faqdi fihi on damir dimmo saruti mo kesu ko no selli saruti mo Musa tumbaro kan kesu hino selli ko sifo itadu ngelo panga ko hunde wotere ko ndo fu ko tafannum fil kalam fatakunu on hayya don dimbadi don wonta tayran sondu bi idni edunga du imondu wira dum kadi ko edunga Allah ko golle ma wa tubri'ul akmaha hina nyawda kadi yani mi waduma kadi hina nyawda on bundo al akma ko bundo non e bundan dan non ko mudi no ari mudu wobbe wi ko on tawdo ko iyo nyalama kono yata jemma yani na bundo sa nyawda
on karankoɓe gono wi ka timmingol yani ka yottagol ijazon yani wongol mujiza wongol kawesa fi wonu mawnuɗo yettiɗo ko yo wonu na sifa ko ñawday ɓe ñawdayno ko fewndo makko aɗa ñawdigu ɗinnoneji no sakiti jamanu no andi ɗum no développé hakkudeji maɓɓe noma mbileyagal ngal fewndo Musa alayhi salam no si tawi wondema hari himo yeeso ɗum e ñawdigu woni no oduno ɗum noon kam ñawdigu ngu okkangu hino yeeso wodunogu fewndo nden ñande wal abrasa e nawnare baras ɗum kadi ɗe ñawda ko nawnare wiyetede ɗama jam so ɗe nangi o tagi hide wona sabu kolli ɗin ɗi taƴa ɗum kadi so waɗi ɗo ni junngo o tingomma koyngal makko ngal o jogi kadi tumo mawli ndikkay sella si hawrini kolli ɗi taƴi ɗi arta surrama few si Isa arino o inni a wonno ko gabru ɗo immo gabru fere o immo hen wuuri o yewti de si gasi ko ɓe haton jini kon kadi o wawta kadi mayɗo o wonta kadi gabru makko ɗum ɗo kadi Allah wi ɓe irni e dunga e makko kanko Allah ɗiɗo fof ko piiji hawniɗi Allah wi wa in kafaftu anditi kadi nema an tuma nde mi haɗuno nde mi heeduno nde mi sakkino banu israila en anka e maɗa irjittahum tuma nde arnoɗaɓe ardanɗaɓe bilbayinati tuma nde addannoɗaɓe bilbayinati ngal laaɓungal pos ngal fi muɗum jilbanamen koye kamɓe ɗum ɗo ko mbeleyagal ni ɓe sali ɓe gomɗinta ɓe eɓɓi kadi warugol mo ɓe fewji fi muɗum ɓe huuli ɓe waɗi janfa ka ɓe eɓɓi kan kono Allah subhanahu wa ta'ala on te kanko ɓuri moƴƴude eɓɓore o ƴetti Isa ko wahyu ilham maɗum wahyu on hara ko amra woni ilham ko andingol neɗɗo on hunde nden Allah waɗani andugol hunde nden e maɗa wono bo mo andiri noon ɗon waɗi e maɓɓe yoɓe gomɗi waɗi e maɓɓe yoɓe gomɗi won aya woni ardude noon no wona ara wahyu on ɗo ko wahyu ko addi kon e Isa yettini e maɓɓe wahyu on askintinna e maɓɓe nde deftere alquran koye hoore nulaɗo sallah sallam woni ko nde tippina kono tippin gonɗe no askintinna e meɗen ayeji buy Allah wi inan wahyu on ɗo no wona ononeɗa no wona ononeɗa hawariyuna en e jantinoke fi maɓɓe mi tanƴini ko Al-Imran ko tigi tigi ɓe wonduno ɓen e Isa laaɓuɓe ɓen e gomɗinɓe mo ɓen amma mana ɓe maki wallitoto lan on ko Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu anhu wa arda goto e sahaba nulaɗo sallallahu alih w sallam simi fayi ali mo jeeya e ashara ko ɗoni hawariyuna maɗum hawariyin no ardi ɗo ni sabu harf jaro on ko wallitotoɓe yani darinoɓe wallitagol mo kanko Isa alayhi salam ɓe wi sabu ko ɓe wiira hawariyun ko sabu rane ha coñci darinoɓen wallitimo e yettingol dina Allah kan sembinimo sakki ayɓe Allah ɓen e makko ha nde Allah subhanahu wa ta'ala o e ƴettutunomo hakkudeji maɓɓe lawi anditinde mi wahyinno e ɓen ɗon ɗum an ko woni aminu gomɗinela min ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa bi rasuli kañum innulaɗo an mum ɗum ko haa ɗo o aya ɗo ka joofi ɗo ko haa ɗo woni nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala woni andintinde Isa ɗin woni ko lanni yewtere gono hino arɗo yowodirde e ɓe yewnaɓe wole ɗo fi muɗum hawariyun Allah wi in qala al hawariyun janto anduti nde wi'uno hawariyuna en ya Isa nokku ka ñamete waɗete ha no mari darorɗe ɗum ɗon mi tanƴini tun wona e lasli meɗen enen en anda ɗum yowgol ñamete e nokku towɗo jooɗo ñaama
arabu ɓe men ɗon wona e lasli e maɓɓe ko ɓe anndi ko jooɗagol ka leydi e ñaama ɗona janal ha ɗona tosokal ala hasab nodda ɓen e muɗum e ñaamiteji e ɓa ɗin hawari yunen kon ɗo ɓe landino isa alayhisalam kala annabajo mo daruɗa alhaali muɗum kañum e sahabaɓe muɗum ɓen yurne to tun seeɗa ay e joni luutodiral ngal hakkude maɓɓe e sahabaɓe naraɗo ɓe sallallahu alih w sallam ɓeɗo ɓe wi isa ngol konngol ɗo ngol konngol ɗo noon mo addi iskal e fi maɓɓe woɓɓe wi karankoɓe ko wi honno ɓeɗo wolirta sifangol konngol ko ɓeɗo noon woni tigi tigi ɓe sahabaɓe makko ɓen attoɓe hewtade e martaba gomɗinal tigi ti jon yani addo gomɗinal ngal ñiɓude ka ɓerde maɓɓe wonno ko ɓe landi ɗum ɗo yani ka adande muradu maɓɓe ka fuɗɗode yani wonugol ɓe julɓe woni ko ɓe landino ɗum ɗo fi sabu ko ɓe janti kon legahi ɓe woli sabu on ko fi on ɗum ngol konngol ɗon ngol laɓa ngol nani kadi sabu neɗɗo narɗo tun e diina hesu wonde woola e haalaji tawata hara an annduɗo diinama Quraysh e gori arab on sera makka fof naatingal islam kono ko ɓe heyɓe e muɗum ɓerɗe ɗe ñiiɓaali taw tabitaali fendaaki naɗomaki Aicha so naano sabu on alhaali mo ɓe fewndi e muɗum hesuɗugol maɓɓe ka diina mi liɓayno ndu suudu kawa mi darni toondu e darnude Ibrahim no darninnoɗo noon laɗomaki sammumaki bolko ngol ɗon buyaltano diina sabu ndo kon ɗo ɗeñi tindinde ko ndema natɗo diina hesu hino heɓo e makko ko tawata hara e ñiiɓuɗo ka diina kañum ɗum heɓota ko e makko tele makka haala ma tele makka hayka findeji e ka miijoji e denndanangal alhaalji ne hayka jikkuji ko ɗum waɗi sipiji buy no ngolgol konngol ɗon no landi yo anndo ko fewndo honde ɓe wonno ɗum jon noon tarih araali ko holli en ɗum tabintinani en ɗum ko fewndo honde e gunda maɓɓe ɗan ɓe wonno nayi wonde hari ɓe mutike e nder diina kan ɓe ñiiɓe e muɗum joni so tawi no woniri ko noon hara fayin ko ma konngol ngol ngol darte sabu koyi kamɓe wonno laaɓuɓe ɓen e sahabaɓe isa ɓen ɓe addi konngol ngol ɓe wi yastatiu di makko ndin e doole makko ɗen e gandal makko ngal e kattane makko ɗen ɗum ko kufre noon mo sikkitike waawugol allah andugol allah gaynugol mo ɗum ko kefera kakon waliyadu billah ɓeɗo noon koɓe juɓɓe laaɓuɓe idan ma konnguɗi maɓɓe ɗin rabbuka joomi maɗa ay yunazzila de o tippinta alayna e hoore amen ma ida tan tabal tabal ñamete mina samai immorde ka asama tabal ngal hara ka kammu ngal iwi na moƴƴintengal ɗo ñamete joɗɗinimo ko ngal iwi ka kammu hingal wonde ñamiteji maggal ɗo ngal ara ngal tippo idan so woni ko ngol konngol ɗo aya yaqbalu wa yutiu yerli o jaɓay waɗugol ɗum na si woni himo wawi woni ko ɓe landi jangi ngo no ari ɗo jumhuro ko ni jangiri aya on hal yastatiu rabbuka imamul kisai goto e qurra'u ahli kufa kanko jangi ɗo hal tastatiu rabbaka tippinta yamen ma idatan tabal ñamete min assamai immorde ka sama o qira'a ɗon kan on ɗon no laaɓi jilɓa e ala landagol isa so tawi mo wawi na ella noon sabu na sikkitagol mos ko mbobojo ma hina no ɗum haala ɗiɗi ala wawugol no ngol ko est ce que o jaɓa e waɗugol o est ce que ma ala kanko isa o wi ittaqullaha huule allah in kuntum si woni on laatike mu'minina ko gomɗinɓe o jaɓa ɓuya isa ɗo wiwɓe ɓen ko no wawi wonde hara ko adande muradu maɓɓe wonno ko ɓe landi ɗum ɗo no tawa e ko eni ko dalil maɓɓe isa noddiɓe kisan e kulol allah e sartinani ɓe ɗum ka gomɗinal yani hule allah sey woni on laati sikkito ɗon ayyan kan woni kaka fuɗɗode muradu ni ko wona neɗɗo fof no wolane ngol konngol ɗo neɗɗo fof no wolane ngol konngol ɗo ɗum no ari aya jekka allah subahana taala o ko sen ƴetti o e mana ma hay mana e manaji ɗin fof no wawi wonde yani no wawi wonde hara ko isa haali ɓe ɗo na sabu o yii e maɓɓe sikkitagol allah ko sabu ɓe landike hunde tawde no yalti e aada on hunde tawde
jehaka e sunnaji e andadi hakkunde Allah e tagore mum nano mo arsikirta tagore ne ko anda ko sunna Allah kawni yo wonano to sifa ɗum wono yimɓe salih ɓe wirno noon tawi ko annabajo o hi ɓe wiya de fetere ɗa ngele wo yaltu ɗon joni landagol ko kamɓe ko ɓe andi wawa taggasude Allah wiɓe awa hara ngeloba ma mbaare Allah yalti ɗo ngeloba ma o wiɓe noon haray mbaɗo ndiyam ngeloba ma te noon ɓe hajjindama ɓe haɗama wala tamassuha bi su wa yahudakum adabun alim ɓenni ɓe wari mba woni sabu halakkoye maɓɓe bonnugol fingol leñol ɗo landagol few Quraysh o wino nulaɗo awa seede ko annabajo fiyo men holo go felno ɗo safa hande ko gander hande hingo ka nder julirde arnaka nder julirde ngo wonno o yaasi few fello to wugo kadi o wi ngo ɗo ngo waɗana men o kande a wiye joyi ma feƴƴiti kono tiiɗi ha tiiɗi ndaɗo kañum jaɓali ɓuray se ngala ko landanoki suratul isra no janti ɗum mo qawlan nu'mina laka hatta tafjura lana min ardi yanbu'a ɓe min gomninta feranamen lendin ɗo fof na campi makka fo ila ɓe wima ɗum taƴa humtere kammo futta ɗo min yiya ma waɗanamen gese jardin ji sera makka ɗo fof arka ko tañƴini kañum o wawata waɗude fiyo lo'ere makko feeñum idan komin hanal bab isa o wiɓe huule Allah so tawi woni ko gomɗi ɓe terte sifaɗe lande ko addayɗe battaniji bonɗi jono nde tawno ɓe waɗi ko hana ko ɗoni e manaji ɗaɗɗe ni fof e aya on hay sina en naɓiral o e mana hollay ɗo sikkitagol Allah goo wa tatma'inna qulubuna ɓerɗe amen ɗen deeƴa yani kala ko hedditino gomɗinal ngal hewtale e nder ɓernde nden ɗum ɗon fof meho iwa ɓerɗe ɗen heewa tef gomɗinal wona alama men anda min fellita an qad sadaqtana wondema a gongi men ka annaba ko maɗa min iwa e kala ko wiyete a waɗano ɗum ɗo no e wono no ɓatti wowol ko feƴƴino go hakkude Ibrahima e Allah subhanahu wa taala Allah wi Ibrahima wi Allah holla honno wurintirta ko maayi Allah wi ma gomɗinani awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi o wi miɗo gomɗini kono ko fiyo ɓernde an nden deeƴu Allah subhanahu wa ta'ala holli mo ɗo gaari kamɓe noon ɓe landi tabal si wiyama noon tabal ñamete haray namaro to ima fewen ko jooɗi ɗo haray ñamete hoy façon hoy e ɓiɓɓe leɗɗe e jaramji façon ji haray makka tabal ko ɗum wiyete tabal ñamete sina ɗum mira ñamete ɗum wiyete e ɓe wi komin ñamu yo ñamete ɗon ɓerɗe amen nden kadi deeƴa men iwa kala sikkitare min anda hi enele yani min fellita ka andugol amen wondema enele a gongani men e annaba ko mum ko arduɗa ko e muɗum mi wona kadi seeditiɓe seedite min assamai immode ka asama takunu lana ngal tabal wonana men ngal latanomen iidan e welo ko ɗon iidi ko welo fillito tongo nawaɗo nde wotere taƴa fillito tongo imma yontere ɓe wono jumare men nden juma ko iidi yonterejo wonande julɓe ɓe maɗum hara ko lewɓe ɗon kamɓe woni attiɓɓe e jama isa wa akhirina e sakkitiɓe amen yani kala wonɗo e sharia makko ɗum wonana ɓe iidi wonana ɓe e ñalande weltetende hay fi ñamete on ko kamɓe tawa ɓen ɗon ñamata ngal wata heddagol ɗon sina Allah subhanahu wa ta'ala waɗir nun tun kono sifa ɗin piji hara so ari nafi ko heddo andunomo kon kanko e yimɓe gomɗinnoɓe o ɓen Fir'aun sabu ɗum woni siɗen horude yawma Ashura nulaɗo sa sallam nde ɓe seenino Madina ɓe tawi yahud no horande ñalande ɗum ko ñande nulaɗo hoori nde yambiri sahabaɓe yoɓe hooru ka luuto sabu luutodirgol ɓe yahud ɓe wi si Allah tawnilan ko arata mi hooray jeenayi on wondude e sappo yahud kañum sappo on tun warata naɗumaki si Allah tawni ɓe ha ko arata ɓe hooray jeenayi ɓe watta e sappo on ɓe hoori sappo on weltorgol ɓe watti ɗon jeenayi on sabu luutodirgol e yahud ɓe yiɗano nandugol e kala mona julɗo e ko wiyete ko kala alhaali
ko wadi so yamine yo ittudi do sunsun ko jidi maande immorde ka maada wondema ko anti woni Allah jomirawo amen on kawoni waawdo kala hunde sabu sifa do wadi yo so goddo sikkitare luttata e makko lutti si mo windana jabugol ka o windanaka kono non ko wete sikkita gongol dum don o yaltondira e mudum ko laabi pos kander bernde lutta non si den gangal kan jogoto don o hollay mo sikki mo jo arsi ko be ben qala Allah wallahu wi inni min munazziluha komitipino ngal tabal alaykum e hore mono yani mi waday faman yakfur kala wono on yeddudo baadu baawo dum minkum e modon fa inni harayno min u'adhibuhu komiletto mo adaban lette la u'adhibuhu miletta taden ahadan hay e goto min al alamin kamangal ko do tuwola kan qur'an ko ha do kadi ha ngal arno ngal aran singal arno ko hondu wonno ton ko hondu wonno battane mabbe bawti mudum wonno yettube ka wodano wondu be wadano si woduno yeddube dum do fo alquran o laali tabitali sunna selludo hayya dio yeddata kadi ko min al-israiliyat ya do e gebal tata bangal kay gonginta e yeddata no jay ko la e mudum amma arwol maggal taw no lutondira wobbe wi ngal arum wobbe wi ngal aram bay Allah wadi sharton do wi isawin Allah amen si wonno e maggal wonde makko nyamete on ko liƴƴi wondu ɗum e biredi wondu ɗum e ɓiɓɓe leɗɗe yani dinde tamarmo e raisin e rumman e ko nantata e muɗum sifa ɗin piiji ɗum ɗo woni ko woola amma noon ɓawti muɗum ɓe fof ɓe heddino ka gomnal ka wodno yedduɓe ɓe wodno yedduɓe ɓe wingal tabal ɓe waɗanano charte e maggal harna ɗum ɓe yetti ñamete on ɓe mari Allah subahana taala on ɓe wi halkiɓe wayli ɓe baaɗi e koseni woddema ko ɗum noon ko ɓe lettirano ka aduna ɗo hayno ɗin akhbarji ɗo ɗi jantuɗen fof wiɗen na ɗowti fiɓata gongugol muɗum na noon kadi ɗowti fiɓata wonugol wona gonga ko ɓay tun hara neɗɗo on no humpa e jantama en eggay sabu ɗum ko wiyete maɓɓe on zamanu maɓɓe on kamɓe on woni wi'a si woni ɓe yeddi hay lette no habbiɓe mo hay e goto e maɓɓe on e lettatake lette ɗen kono konngol ngol e ngol nandi e lo'o ngol seeɗa sabu Allah subahana taala o ronkata waɗangol ɓe lette ɗe ɓe hertori hara o lettata hay e goto sifa majje kadi wi'ugol wondema o lettata hay goto sifa majje holla wa naabe tu wona ko kanji ɓuri sattude ko kanji ɓuri iltitade kadi hakkunde Allah e Isa o wi wa id qala Allahu anditi on ɗo onulaɗo sallallahu alih w sallam woni ko tugga e muɗum onaɗum ko tugga e muɗum janto an Muhammad andutu an Muhammad tumade Allah wi uno ya Isa wayo Isa ibna Maryam ɗum ɗo fewno ko Allah ittimo ka leydi ɗo townimo nabi mo dow woɓɓe wi waɗani taho ɗum ɗo fof koko waɗoy takka dargal yeeso tagore ne fof kanko e Allah ɓe waddoyta ɗum ɗo a anta qulta e ko an wi'i linnasi wonande yimɓe ɓen ko an wi'ani yimɓe ɓen ittakhiduni jogitelan wa ummiya kañum e nene an ilahayni wondema Isa e nene muɗum mo ɓe e maɓɓe ko reweteɗo wondude kañum e Allah subhanahu wa taala Allah landoyo muɗum e ko an wiyanno ɗum yimɓe ɓen jogitelan reweteɗo ko wona Allah jogite nene rewetimane ɗum ɗon tabitata yo goɗɗo bo noddane dewal hara wonama an Allah a laaɓi a woɗɗitike e hawtidede dewal a laaɓi a woɗɗitike e sendodede dewal sabu a hawtidaka sendodaka tawi mum e arsike on a hawtidaka sendodaka e sifaji maɗa inɗe maɗa labaɗe ɗen ɗum koko hertorɗa ko noon kadi hertorɗa ko nde goɗɗum ngo wi'a yo rewe Allah ɗon Allah acce ko ɗum woni fenade ɓurde mawnude ko ɗum woni tooñe ɓurɗe mawnude ɓurɗe hulɓinade ko ɗum woni bone ɓurɗo tiiɗude ko Allah subahana taala o yeddira nde goɗɗum ngo e ko tagi kon rewete hara wonamo kanko Allah ma nde o hawtidete e goɗɗum ngo dewal ngal no warra o e ɗin ɗon alaaliji ɗiɗi
haray toñe ɓurɗe mawnude nden waɗama fenade ɓurde mawnude nden feññinama na hay komi wooli kon tum annduɗa hay komi mari kon mi wolali an Allah hiɗa andi ɗo ka tabbittingol huɓutugol gandal Allah ngal o wi Allah no andi ko wirni ko suuɗi kon e makko ko feññinali kon soni Allah no andi ko a feññinali suuɗɗa kon ko feññiɗa kon noon ɗum no itte sikke idan ko wigol wonde Allah hiɗa andi fi an nder e yaasi kene e gunɗo si woni tumi wowol no ɗum haray no hiɗa andi sabu gandal ma ngal no feƴƴa kon ngol ɗo no yoni ko ɓe yiltora e ɗe golle ɗon Isa holli wondema ko o hay hunde yeeso Allah ko hakkunde taguɗo e tagaɗo o jiyaɗo Allah no andi fi makko kene e gunɗo kanko o anda e Allah hay e hunde joni noon kamɓe ɓe dari ɓe fonni ɓeɗo ɗiɗo ɓe wi oɗa ko reweteɗo oɗa kadi ko reweteɗo bal hay nene makko ko reweteɗo ko wonki rawna o aya ɗo Allah no wi ko Ali Imran wa yuhaddirukumullahu nafsa nokkel ɗiɗi Allah no rentina wonki muɗum kin Allah wi ko hadith qudsi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi Allah wi si jiya ɗon jantike Allah anditi Allah ka wonki mum ka aytona bi shay'in min ilmihi illa bima sha sona yerko andini en fi makko hay hunde ko andini ala idan o andini en mari wonki ene gadi ñinnane moɗum ɗon haaɗen ɗon hara en natali e riwugol en natali e ɓolɗingol hara kadi en natali e nandingol ɗiɗo foti ɓe woɗɗi toon innaka an tabitima wondema no an Allah anta allamu ko an woni on anduɗo alghuyubi wirdiɗi ɗin ko an Allah woni anduɗo kala ko dari ɗon hara yiɓe jenti fiyo ɓe andu alhaali maɓɓe on battane maɓɓe on aɗo hay ɓe ñaawide taw sabu ɗo ko yeesojo maɓɓe on taw wona e landede na Allah no yo landoy to ɓe fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin Allah yi min landoy to nulaɓe ɓen e muɗum min landoy to kadi nulaɓe ɓen ko nulaɓe ɓen ɗon attorte so ɓe landama enen kam noon lande ɗen goto joomi an wa rabbakum e joomi moɗon ko ɗo wonno ko wiɓe wabudullaha rabbi wa rabbakum e ngol cortewol ɗo tigi Allah wi wa qala laqad kafara alladina kono ɗo kono wiɓɗen noon koyo feeñan ɗon jokku onno jokkuɓe ɓen wigol Allah ko Isa ko Allah ma ko ɓiɗɗo Allah tabintanɓe Allah pijiɗi Allah laaɓi woɗɗiti e muɗum ko ɓe maɓɓe wi ɗon battane muɗum kisa yo ñaawu ɗon hoore muɗum anda ɗo on a haala ɗi tati o mara toon ɓay tun kanko koye nder fenade ɗo o mayno jaka kon e hakkundeji maɓɓe yani yerkomi wonduno kon e maɓɓe mi laati komi seede e hoore maɓɓe ko ni annabaɓe fof ko seede mo ɓe e maɓɓe e hoore mofte muɗum ɗen kala annabajo ko seede e hoore mofte muɗum ɗen Allah wi wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim o ɓuuɗon mofte maɗen an kadi hala ko a seeditiɗo e hoore maɓɓe o wino ko goo fa kayfa ida ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ko honno woni royta ñande men addi e hoore kala mofte seeditotoɗo min adde an kadi e hoore ɓeɗo ko a seede koni annabaɓe goto kala ko seede e hoore mofte muɗum nden idan Isa o wi alayhim e hoore maɓɓe yer komi wurduno ko e maɓɓe hakkundeji maɓɓe komi seeditiɗo e hoore maɓɓe ɓayri a ƴettitilan a hunni fi an hande kadi ko an taw hay hunde wirnitaki ɗum hay hunde suuɗaki ɗum hande kadi wontuɗa noon ko an woni ko andi ko ayni ko an woni ko humpiti fi maɓɓe Allah ɗo Isa wii ɓay o yiwi ko Allah hande kadi e aynuɗo on e hoore maɓɓe wa anta an noon ala kulli shay'in ɗo kala hunde shahidun ko a seeditiɗo ko a anduɗo yani ko waɗno kon e tawde an ko waɗi e ɓaawo an ko waɗno ado an ko waɗi ɓaawo an fof mum an Allah ko a seeditiɗo hiɗa andi hiɗa humpiti in tu'adibuhum si woni a letti ɓe fa innahum ibaduk tabiti wondema ko ɓe jiyaɓe ma ɓen tooñe e nden fenade nde ɓe bakki ɗon e maɗa e ɗin geddiɗi ɓe yedduma ɗon
fa innaka tabitino ma anta al-aziz qawwun on teddudo foli kala hunde waɗowo ko faala al-hakim ɓe jangi o aya ɗo jemma on fof ko oɗo ɓe woni julirde ɓe jangali goɗɗum go in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-aziz al-hakim ruttugol fiyake on e Allah jonnita Allah aya non no mofti toranagol e wona ɓe wolde fi mum ɓe yafuye yarluye ayan ko ɗum woni yani honno hikkoto ɗon ko yafoɓe ko ɗon ko hikkoto ɗon nulaɗo sa sallam e jangono o aya ɗo ñande goo ɓe fisi moƴƴa Allah immini Jibril o wi Jibril yewlanta Muhammad ko woni o wullata Allah noon no andi Allah no fudde nulaɗo fodare timmude wondema o weltinaymo nulaɗo daroy to ñande dangal tefana mofte mum nden fiyo tefore nelaɗo hawre ma wonu tun wotindinɗo Allah hara sikkanta Allah wonu tun wotindinɗo Allah nelaɗo maki tefore maɓɓe nden hawroye e mofte maɓɓe ɗen kala ɓe maki nde hawroye e mofte an ɗen kala on mo ɗoftakilan yedduɗo lan haare ko kanko sali aljan noon no udditanamo fiyo naata kanko on salade natugo ruso ndaari dewe ko naadata en ko aljanna no ɗuɗɗi moƴƴa noon Allah wi sa darnanimo juulirde ɗo o darnanta suudu ka aljanna naaro maki mo yalti en yawgol ka juulirde juuloya Allah mahanaymo suudu ka aljanna foddeymo dawdeymo nikkude kullama gada awraha en i dicre arɗo ɗon on a torani keɓe e wasila on ɓe maki ɓe wonoyey tefowo wonandema ñande dargal yahi golle tawata ɗa yaltintama lakkere ɗe landakima salligi ɗe landakima e turo ɓanto ɗe landakima hewde noɗo maki sa waɗi ɗum ɓe wonanoyte tefowo o nadaten aljanna kono hay salligi maɗa o salligi ha gayni noɗo maki lootugol teral ɓe yaada e ndiyam nan yaada e bakkar tere ngam ko faggiti kon ha tumangal gayni yowde e fillego ɓe maki dambuɗe aljanna noon jeetati noon udditantema ɓe gayda ɗon salligi ɓe watti ɗon yawgol maka julugol wonante ɓeydi tawhi ɗon koko woɓɓe jaɓata fimo ɗo woole Allah danno e jeyde ɓen ɗum wakkilo nen janngin ɗum faamen ɗum gollitiren ɗum wuuren ɗum tawhid ko wuurete ɗum na ko jangete acce e ɗeri acce e hakkude ngaro deftere ɗum ko wuurete ɗum wona ɓornote miɗi conci men yare ndiya ñamede tawhid kadi ko noon koye taw kala ko waɗata yarli ɗum ɗo qala Allah mo wi'i Allah o wi'i ɗo en sen ƴetti ala sigatil madi haray ɗo ko wondema waɗi so tawina ɗum ƴetten konngol yimɓe ɓen waɗal taw ka darngal waɗoyta ɗo wona Allah o wi'a so nde yewtere ɗo gasi yarɗo makko Isa Allah o wi'a noon hannde kadi o jangiɗo hala yawma yanfa'u sadiqin ɗon haray ko ala taqdir hada yaqa'u yawma ɗo haray ko humputugol wondema ko ko filla wawga nde waɗata ko ñande nafoyta gonguɓe ɓen gonga maɓɓe kan gongugol ɓe gol so jetti o jangin men ɗo wondude e ɓen gonguɓe gongi taw ka tawhid mum tawɗa wutidini Allah ɗa gomɗini mo gomɗini kala ko landi ya gomɗini ɗa gongi e ɗum nano wi no gomɗini ko no sikkitino miijito ka hoore mum est ce que ko gonga est ce que wona gonga hana ya gomɗinata ko taw hiɗa felliti ɗum ɗa yanana ɗum ɓuri ko fellituɗa mawnina fi makko gonga ka yiɗugol nula sa sallam gomɗina ɓe yiɗa sunna maɓɓe on ñentina sunna maɓɓe on na hiɗa jokki sunna on fodde no weli fodde no newi si satti a yahi ka bida a yahi ka ɓe to a yahi ka ɓe to woɓɓe kono wayi si woni laamu fe taw hannde kadi sa yi'imo kaari ni e hino yo kanko mantoɗa on e hino o waylike son yewti hange makko son yewti e masalaji goo wono buuma gollen wono pottodirgol worɓe e rewɓe wono salmodirgol gorko e debbo son yewti sifadi piiji a yiyino o wolirante noon tawa o waylike kadi ka fikra
oɗo hay wiwugol goɗɗo wiyanan kaari waɗu o ɓe wawata ko weri ko anduɗa waɗɗa o bal hay landagol ma an tigui ya waɗu tawa har ɗo joɗoɗe ɓe wawata yejjitay anditata ko tuma ha joni ko wiyani o andita so feƴƴi ɗo andata gongugol ka ɗoftagol ɓe gonga ka jokkagol en ɗam mum ɗam gonga ka hulugol Allah e kawtal mum ngal kala bange ko Allah subhanahu wa ta'ala nodde e muɗum taw ko a gongu ko ɗum woni ko kunuma sadiqin ɓen sadiquna ɗum a ɗo yo añe kan gonga ka ñibuɗa e muɗum ka a yetto e nafaka Allah wi awa nden ñalande ɗo hande ko ñalande nde gonguɓe ɓen nafoy nani nde nafoyta gonguɓe ɓen gongugol ɓe ngol gonga maɓɓe kan lahum hino wodaniɓe jannatun aljannaji tajri hino ila min tahtiha sengole majji Allah nemaji aljanna fof ko yiwol Allah awa yo Allah weltanoma hara mo seytinantama hande kadi ɗum ko nema molnaɗo ko ɗum Allah wi wa ridwanu min Allahi akbar ɗum no mawni ko tiiɗi Allah wi o weltanike ɓe wa radu anhu kamɓe kadi ko ɗum ɗo joddi on ɗoftiɗo on nan ɗo jaɓi Allah wi ma yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima on woni ɗum darugol ko ko wiyete jahannam heɓa aljanna on faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz hara ko fooli ko ɗum woni polgal ngal ɗum Allah wi ɗo dhalika alfawzu adim ko ɗum ɗo woni polgal mawgal ngal ko ɗum ko waɗata goɗɗo yiɗi ani walla faala kon qadara ko ɗum woni ko waɗata goɗɗo yiɗi ani hawrani ɗum hawrana ɗum o wi lillahi ko Allah wodani mulku samawati laamu ngun jeyal ngal e wonande kammule ɗi wal arde e leydi ndi wama fihinna من بهيمة ولا سائقة ولا وسيلة ولا هام بيننا من تفسير وسير إذ قال الله وي عندي تين تمن الله ويونو يا عيسى ما يا عيسى ابن مريم اذكر جنتو نعمتي نعمة عليك يا ورما وعلى بإذن دنيا فتنفخ فيها وتا إدم فتكون دلاتو طيرا صندوق بإذن دنيا وتبرئ الأكمه إلى نيوندا بومبي والأبرص إنهم ببرص بإذن دنيا وتخرج الموتى إتمنى إلى يلتنين وميبي ورني تبي بإذن دنيا وإذ كففت إتمنى هيدنو مسكين بني إسرائيل عنك إمادا إذ جئتهم تمنى أدى النضال بالبينات يسلمونكم من جبلني بألك جلبه ومن جلبه إذ قال الحواريون جنتون الحواريون يقولون يا عيسى ما عيسى ابن مريم هل يستطيع يغلي هنا جمع ربك جومي ماذا أن ينزل لأتبكنت علينا أيها مائدة تابا نعمة من السماء إمرك أسمع قال عيسى اتقوا الله لا تون ونن تابا من السائلين ومن سيد تيبه قال عيسى ابن مريم اللهم جومي اللهم قال الله ربنا جومي امين انزل علينا تبي قال الله اني من منزلها عليكم كم تبينو غال مورو فمن يكفر كلاو ان يدد بعد او تدوم منكم مورو فاني من اعذبه كملتو عذاب اعذبه ملتين وعذابا لتين لا أعذبه من التتاني أحدا يبوت من العالمين يتقولني وإذ قال الله أنتم الله ويونو يا ولا أعلم ممن أندام في نفسك كونك كما إنك تبتين ما أنت قاوني علام الغيوب أن تدبرني ما قلت لهم بي أنا لبي إلا ما أمرتني به سوانا كنك يمين دامي أنكوني أعبد الله عليه الله ربي جومي أو وربكم جومي مولو وكنت عليهم ملاتي إهور مب شهيدا كم سيدي ما دمت فيهم يوكم دومينو إهكم لجي مب فلما الحكيم نينيدو قال الله وي هذا يوم دينو كنيراني ينفع الصادقين دي نفتا بونغو ببن سيركون بونغا مب كان لهم نوراني بجنات الجنات تجري هنا إلى من تحتها سنغل مجي الأنهار جنب خالدين فيها وبلو